Ni hatari, hauna shwa mshere, bomola tu. Sheria ni sheria, bomola tu mpango. Sheria iko nguvu sana. Bashefu Chilombo bana kibomola huko. Ni hatari sana. Bashefu wanasema tukibomole. Ndagira ngo rero munyemerere tugaruke kuri izi breaking news. Tangiye ukurikira uduce duto cyane tw'amashusho. Icyo ni igikorwa cyatangiye kandi ngo kirakomereza no ku bindi bikorwa byose bitandukanye bifite aho bihurira n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'abaturage bo muri Uvira nyuma y'uko mama 23 yemeje ko yavuye muri uwo mujyi, ariko kandi mu cyumweru kimwe bari bamaze kubona itandukaniro. Ni imitwe yitwaje intwaro yose yari yirukanwe. Abaturage batangiye kubona umutekano usesuye, baravuga ko batakifuza ubutegetsi bwa Kinshasa ukundi. N'ikimenyimenyi cyangwa se n'ikimenyetso mu rwego rwo kubigaragariza ayo mahanga yasabye mama 23 kuva muri uwo mujyi wa Uvira, batangiye gusenya ibibumbano cyangwa se amastati cyangwa se ibishushanyo byose bya President Tshisekedi n'ishyaka rye muri uwo mujyi. Ni mu rwego rwo kugaragariza Amerika ko batakifuza ubutegetsi bwa Kinshasa ukundi. N'abaturage mu mujinya bagaragaje ko bari babayeho nabi cyane mu mitwe yitwaje intwaro yabahungabanyirizaga umutekano, bityo rero bakaba bashatse kugaragaza agahinda kabo atari kuri Kinshasa gusa ahubwo n'abahuza. Ntabwo ari ayo makuru gusa tugiye kuba tugarukaho, ahubwo ni ihuriro ry'abayobozi batandukanye bo muri Kivu y'Amajyepfo, za Fizi, Uvira, Bukavu n'ahandi, nabo basohoye itangazo bagaragaza ko bashyigikiye mama 23 ndetse ko bayisaba gukomeza urugamba. Ni mu rwego rwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo yongere kugarura cyangwa se kuzana amahoro n'umutekano mu bice byose bya Kivu y'Amajyepfo, aho rero bagaragaza ko ikwiriye gusubira mu mujyi wa Uvira. Ayo niyo makuru tuza kuba tugarukaho tuyahuza n'itangazo Lawrence Kanyuka nawe amaze gushyira hanze yongera gusaba Burundi kurekura impunzi z'abanyekongo. Bavuze ko barekuye impunzi 1000 z'abarundi zari zarahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bongera gusaba Barundi kurekura izo mpunzi z'abanyekongo bafashe bugwati. Ni mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugaragara impinduka zikomeye mu isura y'ubutegetsi n'iy'imyumvire y'abaturage. Ni nyuma y'ibikorwa bikomeje kugenda bibera muri uwo mujyi, aho nk'ubwo ngubwo uyu munsi hiriwe ibikorwa bitandukanye byo gusenya ibikorwa byose bifite aho bihuriye na President Tshisekedi Chilombo. Abaturage mu burakari n'umujinya udasanzwe bahereye ku bishushanyo cyangwa se ibibumbano cyangwa se stati za President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ni ibibumbano byari byubatse hirya no hino mu mujyi, bagiye babisenya bahereye kuri kimwe ku kindi. Ni amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abaturage barimo gusenya n'inyundo ibyo bishushanyo bya President Tshisekedi. Ni igikorwa bamwe bafashe nk'ikimenyetso gikomeye cyo kutishimira ubutegetsi bwa Kinshasa muri kariya gace gaherutse kwigarurirwa na mama 23 gusa ikaza kukavamo ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye. Iki gikorwa cyafashwe nk'igikorwa cy'ubushotoranyi bukomeye n'ibitutsi bikomeye ku butegetsi bw'igihugu, aho bavuga ko ngo mama 23 ariyo yashutse abo baturage ngo ni mu rwego rwo kugira ngo batangize ibyo bikorwa. Icyakora ni ku baturage bamwe by'umwihariko abo muri Uvira baravuga ko iki gikorwa gisobanutse cyane cyangwa se ngo kirasobanurwa nk'ikigaragaza umujinya abaturage bamaranye igihe ahanini bijyana n'imitwe yitwaje intwaro yakunze kubahekura. Ubwoba bukaba ari bwose ko iyo mitwe ari igiye kongera kubana nabo, aho bavuga ko nta mutekano bagira, nta butegetsi bagira, n'ubuhari ni ubutegetsi ngo bwaranzwe na ruswa. Ubutegetsi kuri ubu ngubu busa naho bwasenyutse neza, aho ubwo butegetsi bushyize imbere gukomeza gusahura igihugu ntibite na gato ku baturage. Uvira rero ni umwe mu mijyi y'ingenzi, ariko nanone imaze igihe kirekire igaragaramo umwuka mubi ujyana n'intambara z'urudaca hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na mama 23, udasize rero n'intambara za hato na hato abazarendo bakunda kugaba ku baturage b'inzirakarengane. Abaturage benshi bakavuga ko ubuyobozi bwa Tshisekedi butabashije kubarinda, ahubwo ngo bukaba bwarakomeje kugenda bubayobora mu mirongo y'ihungabana ry'umutekano ndetse n'ivangura. Ibi byatumye mu bice bimwe by'umujyi abaturage batangira rero gusenya cyangwa se kwangiza ibimenyetso byose bifitanye isano n'ubutegetsi bwa President Tshisekedi. Barabifata nk'uburyo bwo kugaragaza agahinda kabo ku banyamahanga ndetse no kugaragaza ko ubwo butegetsi bwa Tshisekedi ko nta musaruro na muke bwigeze butanga, ari nayo mpamvu rwose batakifuza ubwo butegetsi mu buzima bwabo.
Ni muri urwo rwego Alliance Fleuve Congo AFC M23 yashyize hanze nayo itangazo igaragaza impungenge ku baturage b'abanyekongo bashaka gutaha bava mu gihugu cy'u Burundi ariko bakaba barabangamiwe n'ifungwa ry'umupaka. Byakozwe rero ibi ngibi cyangwa se byakomeje kugenda bizamurwa bikuzwa n'inzego z'igihugu cy'u Burundi. AFC M23 yavuze ko abagore, abana n'abagabo bifuza gusubira iwabo mu gihugu cya Kongo by'umwihariko mu bice bya Uvira, Sange, Ruvungi, Kamanyora n'utundi duce, ariko kandi ngo barimo kwimwa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo gutaha mu buryo bwizewe kandi bwubahirije amategeko yose y'ikiremwa muntu. Iri huriro ryibukije ko ryo ryafashije mu buryo bwihutirwa gusubiza mu Burundi abaturage barenga 1000 b'Abarundi bari barahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze basaba abanyekongo nabo ko bakwiriye rwose guhabwa uburenganzira nk'ubwo ngubwo bakisubirira iwabo, dore ko amahoro yatangiye kugaruka. Andi mashusho ndetse n'amakuru yaturutse muri Uvira agaragaza amatsinda y'abahagarariye imiryango y'abakongomani by'umwihariko abibumbiye mu cyitwa inama ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibice bihuza Uvira na Side, bose bakoze inama aho rero batangiye gushyigikira noneho ku mugaragaro ibikorwa bya AFC M23, bakavuga ko bigamije kugarura amahoro n'imibanire myiza hagati y'amoko yose yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo abo bakavuga ko bifuza ko M23 yagaruka gukomeza kwimakaza amahoro n'umutekano. Abo bayobozi baravuga ko abaturage bagifite icyizere mu butegetsi bwa M23 ndetse ko batagifitiye icyizere ubutegetsi bwa Tshisekedi, kandi ngo bifuza ubuyobozi bwabasha kubaha umutekano, icyubahiro n'uburenganzira bwabo. Ibiri kubera muri Uvira biragaragaza ko uyu mujyi utakiri gusa mu ntambara ya gisirikare, ahubwo uri no mu ntambara y'imyumvire n'ibyerekezo bishya bya politiki. Gusenya ibi bishushanyo cyangwa se ibibumbano bya Tshisekedi ntabwo bifatwa gusa nk'igikorwa cy'uko abantu ku giti cyabo batakifuza Tshisekedi, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko igice cy'abaturage kitakibona Tshisekedi nk'umuyobozi ushobora gukomeza kubayobora. Ni mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga ko izasubiza ubutegetsi bwayo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ko bifuza ko ibice byose byafashwe na M23 ko basubizaho ubutegetsi bwa Kinshasa. Uvira yo yatangiye kugaragaza icyizere cy'abaturage bamaze kwerura rwose, bagaragaza ko ubwo butegetsi bwa Kinshasa bwamaze gusenyuka cyangwa se kurangira, bikaba bituma ejo hazaza h'uyu mujyi n'akarere kose muri rusange cyangwa se uburasirazuba benshi bakomeje kugenda babona urujijo. Ni mu gihe inzego za leta zahagaruka, nyamara ibikorwa byinshi bijyanye n'ubwo butegetsi byaramaze gusenywa, hakibaza icyakurikiraho. Uvira kuri ubu ngubu twavuga ko isa nitanga ubutumwa bukomeye. Abaturage benshi ntabwo bagishaka Tshisekedi ndetse bakomeje kugaragaza ibikorwa bifatika byo kutishimira ubwo butegetsi bw'Kinshasa, birimo rero n'ibi bikorwa dutangiye tugarukaho byo gusenya ibibumbano cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye bigiraho bihurizwa na Tshisekedi n'ubutegetsi bwe. Hatari, hauna shwa mshere, bomola tu. Sheria ni sheria, bomola tu mtama. Sheria iko nguvu sana. Bashefu Chilombo bana kibomola huko. Ni hatari sana. Bashefu wanasema tukibomole